ole thlir tu te chibai le ve ko le voin hi February ni som pariat kumsang hi som ni panga thole ni ania tuna hian news bengver deuh mai pakhat kan tarlang don ani South Korea actress Kim Seiron Seola thia mu ani thu police ten an tarlang ami chungchang hi news tin mai lu tu ania internet lam ania mo YouTube lama po he thi na thleng hian ngai ven a lo em a South Korea film industry ngai ven tu te a thong hle ani kumsom ni palia upa actress hi Jiangsu Dong district Khopuya a chen na ina a thian nuin chonli liam ta February ni som paru kumsang hi som ni panga khan thi na mu ani police officer te chuan kut thlak na nu ma engma an hu lo thu an soya a thi chandik tak hi chui chian mek ani thu an tarlang bok ani he thi na thleng chungchang hi ama khop maya he tiang te thut maya Korean actress thia answer hi mitam tak chuan rin hlel na lian tak mai an nei ani Korean actress Kim Seiron hi anau pante ta tangin a career hi bulatana tuna phechuan South Korea most promising young artist zinga mi angin mitam takin an muto ani kumsan hi khan Seola apianga kumsan hi pakwa khan a brand new life film achanna anti chotang khan mitam tak mel riat aron lo chhotana Cannes Film Festival a atel velai po mu ani South Korea film lar tak kumsan hi somami The Man from Nowhere ti le kumsan hi som pani The Neighbor film atang te khan khovel pum mel riat aron lo choba award hial po he film awang te hian adong ani kumsan hi som pali khan A Girl at My Door ti le Mirror of the Witch kumsan hi som paruk film wang te po hian khovel mel riat aron lo le zual pha ani kumsan hi som ni pani atang khan nula Kim hi van tlang ma mu tur am to lova a chan chu zu in chunga lir thei a khala wangin a accident ani hei wang hian anram puisa 1 million somni euro singkhat sangkhat lai mai chu kumsang hi somni pathum April tha khan a fine ani kimi film chan hunung ber chu Netflix kumsang hi somni pathum Korean drama Bloodhounds kha ani report sang landanin he film ma arol tamjok hi edit ani thu an soya achan chu accident ato wang ani actress lar tak Kim thi na hian offense te a thong hle ani a thi na chungchang hi chui chian na an nei hnuin Siangdong police Seoul le Yonhap news agency te chuan kimi thi na hi mani inti hlum na ni thu anon tarlang ani Johnny Khan a thian nuin actress kumsom ni palia upa hi a chen na ina hi na mu ani South Korea actress faklo tak le lar tak mai hian kumsan hi som ni pania roi chunga motora khala wangin US dollar singkhat sang thum zariat lai mai choitir ania India poisa chuan cheng noi som pani don ani pui hem tak hi nerongot mai he tiang thil hi mirama chuan ankal pui chin dan ania milaran niemo mi pa nga yan niemo mi thil ti thei tak po ni se dan hi an ngai pui moa dan an bo cheni vai chuan tu po lo ni se mi pa nga ina an choi tu rang chu an choi ve vek thin ani po hian he tiang za te meu mai poisa hi soisial na nei mi lovin ani na da thain a choi ve mi mai ani khati hun lai khan a Instagram a ngai dam dil na thu a post zoka he thil thleng chungchang a hian in ria thiam na chan tur pakhat maum lo ti hin Kim hian a post ani milar rang sang te hi ngai dan sang nei te po ani ve hloma kimi bi ka hi chuan ngai san chan tur a om ni hin alang ta ani hi film chana thiam awanga mitam tak ngai san a hlo pi lama hian he tianga dana bo cheta wanga in ria thiam na angai lo thu post aron siam le wang hian mitam tak ngai san na azwal pha ti la
kan soi sual om lo ve he accident awang hian Kim hian SBS drama Jolia arol chu aban san ngala agency nena akum lea ang contractor po renew to lo turin thu chua siam ane Korea Jong Ang Dailin a report danin Kim hi film lama ropui taka lokir le tura ain rom han mek lai ani thu antar langa nima sila hetiang hian avan doi ta tin soitai la kan sei sual om love imi chen thatak chuan ausen hena cholnia asil danin hetianga thi thu thi kan lo sung to ngai lo thil ani ati cafe hon atum mek lai ni thu soya tin chu baka entertainment industry a po kirle tura ain rom han mek lai ani bok he thi na rap thlak tak thleng hi ka oi theilo ti hin a thian nu chona soi ani Korean actress lar tak Kimi Chian nu hian Kim hian tun nai lo khan a hing chu Kim a ima a thak ti asoya he hing mang hian malam pan atum ti hin asoi bok inti hlum atum chungchang hi engma asoi lo bok ti hin atarlang hun har satak ito kani chuan minlo bedonia ti hin kanin cha a mase hetiang thil hi thlengta ni ti hin asoi Kim hian award sang sang film chan thiam awang hian alo dong nual towa chungzinga langsar deuh mai pakhat chu Best New Actress Award Korean Film Award ta adon kha ani amai ro chu hetiang hian van doina rap thlak tak atok ta ma ni inti hlum du na ril ru putur khopin engthil nge achunga thleng ti hi mitam tak zo na ani milarte a po hian depression le anxiety nei tam tak an om din soitai la kan soi sual om love hausa tak le nun nuam tak an hmana wang hian depression le anxiety nei lo tur hian mitam takin kan ngai chi nanga amai ro chu ni big lo niang hetiang zong hian mani inti hlum du na ril ru po an pu ania Mizoram chu lo da thabik taila Mizoram pon lam tin soitai la mun sang sanga milar tam tak te hi chu an ron lar chu rual hian mi hausa ning hal tin soitai la kan soi sual om love music video pakhat wang ringot point mitam tak chu an hausak pha ani chu wangin an lar wang shim hi chuan tam tak hi chu mi hausa ning hal top mai ani nima sela hausak na pialama hian thil tam tak rel ruhana thlentu alo om aniange tuna Korean actress po hi ama inti hlum du na ril ru aput na chan nia lang thei chu roi chunga kar khalawanga accident wang hi ani mai theya a chan chu kan soi to angin he accident na wang hian amalam huna contract alo nei to sa te po cancel hania tin chu paka he accident awang hian atak salama harsat na atok te po ani mai theya he hianin depression emo anxiety achunga athlen ani ang ti te pon rin hlel na lian tak aum theiome amai ro chu mani inti hlumani wiu wangin thuziak nu chia anei te ani lem lo chuan ama ainti hlum chan dik tak khi kan sengai don lo ni in alang ole khati zong kha tun chung video a Korean actress lar tak mai thi na chungchang kan tar lan thei chu ani e